Hi guys. The fuck my gym. I be smooth hava. Cucumber me fruit. Te faufaua is wel more. Ook all protein stuff. The immune system, I be get a vitamin C immune system. Tonga final more less. Kani pogua mai news me kataki be famili hoko me hoki ai Australia. One of my best friend Australia mate nasi pass away and yes pero my brother ko hamla mate ai my friends my family ko Australia na talamai uhingana mate. Of course, I miss him. One of my best friends in Tonga. Now my Tonga, but I'll give you Australia. Kataki be famili go. Hono te hake me go ni. Kako ilo. Naya han uhinga. Penaya fanga information na kona e ia to tago ni. Ke wa huhu vaccine. Huhu vaccine. Koe oesia ne famili pene ki tamsi ene i fo. Pe hao ne tamsi lahi according ki he to tahana en talamai me hau Australia. Oku hao ne tamsi lahi. Na huhu. Tau si ore wa ki ai ki whenga mea pehe koe ngai information go o mai koe he media. Koe ke te hanga ilo i buku hae whahi ngā tui nan hanga kolona e best friend ke o huhu o matu tāmaki ai. Tamsi ina mo le rei be ia mau Tonga. Kono whatu tāmaki vai lasi. E kou siho ngai pousu mo ngai lao. Mengahi hingua mengahi evidence mengahi post o mai he Facebook ka keni hanga of como ke uto kakai Tonga ki como uto ka palang kakai mori como ke uto kakai Tonga ke o de no vaccinate no si he post ta fica ko faifekau tolu Nana urea ki he mea koe software pe koe mRNA i he vaccine. It's true. O guai mRNA i he Pfizer pa mo pandek vaccine. It's true. O guai mea ai. Ka o ikai ko software. O kai ko software. So ko taim ko tau hao. Tau lack of knowledge ke tahanga whawhanga ke atamai kakai ke o te na vaccinate. Kau ke tui ke owa te ke vaccinate, o te ke o mai ko ia mea ko ia ki he. I he Facebooka, mo whaafa kakai. Mo tala ka software, pa huhu mo tō pa e ngā information, moi hāfua. Pe asme fuke sainia e. A mRNA ko embassy for message ko RNA ko protein ke mahino e to tahun ne men ko protein ia ko one strand ia o DNA okay
o forme ngaahi amino acid ko amino acid na foto to ko building block ki protein na alo au ki RNA but na au ki protein o alo ki cell au ki organic pe a o ki tawai look he tai ni ko o gerea mai aki o me Facebook ko talai ho DNA ko sign di he ko strand ko one single strand ia protein o ikai ko has signal o kai ko has sine wave here as far as in mathematics sine wave or cosine wave this form like that is not there o kai ko sine wave tu hala go mo si ko me ko lack of knowledge mo tala no mo fafanga kakai ko software me ata ko post ko si fa ngai post o ha bo ai this is fact ko fubuan fa ori be o kakai o lau kuko but now kuko of the staff now lau having information bia now lau be ko ngai o lunga ke lau hon os lau be ko ngai o lunga pa now o mai o post ak hange be kon hen ko example be hangen fai guin kapati suka fai guin kapati kalau Tonga ko ta ku fakamatala ko Facebook ta u kapati ya ko fakasi holo o ke asuka ya ke asuka ya ko pate fakasi o ke asuka ya pe brio te leva ya ting o se fakamatala ya hang leva to ta ko ya to mai information ko ya o mai Facebook a be na winu kapati without suka na winu kapati without suka unga hana fakamatala na gi suka teki ke lau ko os ai me ko tala mai go he tohi bu me go he ku kolona go aki fa ku kolo teki lau ko information ko na ai au liote ya ke hoko be fakamatala na fire be fe kumi pe dokima o suka he ko pate ta ko na win kapati suka be ta ko na suka be kapati lagi o mai e ko ngai o lunga o tala na ma o kapati de ya suka ya ta ko na win kapasuka na ko na wa in ta ko na fakasuka be kapati unga ne ki hanga lau information ka lau le ha me ku kolo ke fe ma ki se chan be ba o mai hanga information ni ta u tol lau ngai me ka kai ko au ke ni mango fulu ko me go research o te ke to mai haki ko nga me o mai Facebook ki fafanga ki kuto kakai ulakia ua ko mama ni ko ni ko virus ko ukuya me ko pandemic na fakamatala ya ki mo ko me afaka manien ko me afaka manien ko ka me afaka Tonga o ikai ko epidemic ko epidemic ko me hoko ki haki foi country be ko na hoko ya mo aku ye ko epidemic ai mi sere na to bi ha mo si o mai ki to pulianga ki he pandemic ko hanga faifekau i Facebook ka na to mai ko lau na ki bebe na hala ko hai e kakai no posting hai me Facebook ka ke koma ke uto kakai kau Tonga beta hange ni ha me abe ya Tonga hange be ha epidemic be ya Tonga okay ke disrespect ke oge kakai ko ni ka me of mamahi ko lack of knowledge pa ke o mai o me ko ki hen lagi ua o ko to ta ne post be he o ko ai me ko graphene oxide o ki ha me ko graphene oxide ya ko ha proof ki ha proof au ki ai fitu e ngaahi mi ai vaccine pai sampa samane mo di walk ko ingredient ko ai be ki so le ya ka ke te fe kum bele wa me si ki ko ingredient so ki ka si le ki
o ku ke whakatoa ngāhi fo I he ingredient ai whai sa mbo vaccine o ku ke si hoi fo ai o iaha mea o graphene oxide ai ke whakatoa ngāhi fo graphene oxide ai ko ho mau e whamatala ko me whi ok ko toko taha koe na ne tala koe graphene oxide ko toke taha hai koe nau lau I katoa ne historia he Facebook he kukolo ko ene ko mea kona whamatala koe I busuka nai ko ene whamatala mo on na iai konga pihe na alu ne teke lau o pahia te piu ko he lau alo wa'u ki mui na ne tangarewa talangi ai na regret ko ne misleading pe ia ne information so na ki ia holau ki mea ko ia hanga pe ko tu usi mai ko ngai olunga ta mai ko graphene oxide I he mea ki kia graphene oxide bo graphene oxide o ku milan black brown I think or brown tu ke ka pa huha ko hari ku to brown be black ko vaccine me yellowish pe me white o ku ke si o ko ha so ko ngai me ai ko o koma ke uto kakai sai o tau frita wa taina pe tau frita o taina pe tau frita wa taina pe o te ke hanga o mai ai toi tapu ke farisia ke kai na ore ke mea ni mo he ko he mea pe he ki mo ko si kakai mo tu ka ki e potunga mo ui ai nei mea ki mo na mo tu ka ki e potunga mo ui na loi no huhu ko mo tor ka sai ka tala te me ka faifekau ko fa papa iba eki ko tangata na tau tupake pake pasio ki kau to ke tau no I Tonga na nau tupake he o matua na e loto o matua na ke loto mo koe o kore ke eiki o pehe ke yako ho foha pu ke yako ho ki tahi ne te ke ne ma o ia Tonga maalu ko tai nimi na ka bongi alo lot pong alo sapati o loto ko kore ke eiki ko loto na ke fai ko ulo I beau he na tupe a pehe tuku mai moha poto ke fuha ki alo ako ke mauha ane poto ke foki mai fai ho fina ngalo ke foki maha poto ke whanau ki alo ako ke poto ke au fai ho fina ngalo ko fina ngalo ne eiki me kono hoke tanimi alo fuha mo ta hene ako poto mai to ke ta ko kore na fai o ana to ki tonga ke fai e fakama'ala'ala ko na ko me na ke kore o ke hanga rewa ko yo twist around me o Talia'uli pena ke ko lotu ko pehe eiki o mai moha poto ke ki tahi nebu ki tamasi ke alu poto ke hau mua tamate I mautoro sike he whainga mea pehe lotu ko aki e ko mea ko na ko poto ko na mau ko poto ya mo to matua na mo kore ke eiki a mo kore ke otua ke mai ha poto ko ki whanau ke o wako pe hao mai si ta take whanua hanga rewa ko ia tala ku nau loi ai mea ko na nao ako o sean ko ia ko malai ko au ia hai ko malai to tapui ke filita o taina o ko tu ia ke o ke filita o tawa taina ka pate ke sio ko malanga o ke be o ko ke filita o taina ka ke ilo ho ngai wet o ke support ya ko malanga o ne tala mai pe ia be foi message ko ia o te ke vaccinate ko mea ko tai ko mea ko tau ko live ko tau ko mea ko live ko mea mo ko fact ia ko tata city
me fe tu ko fatau ngaahi ai ko main factor ia ai fai sa ba mo ai bigi ke siogi ko ti hen na revise ia ha wato akos mana ko si o asi ko to nga i me hen fico ak mo vaccine o ki how to describe a vaccine no tala mana to bu ha me ki fai ko ha side effect os fakamatala be nga o asi le vai me hen ma inga ke siogi ai what are the risks of the vaccination? Ko ha no risk. Asko da be. I me go no fakamatala to chest pain, go short breath, go feeling hard, mo hafua. Ka ko ko ngai on prisu hat ki mo ha vaccinate. O ko form o ge fill up form. Ko form o ge fill up form. So the menu mo inga ai ko magi la da me mo inga o asihen what should you mention to your vaccination provider officer before you get vaccine aspi hai kau ke allergic talaki ma huhu na fa ka tafu puhu pa ke mate asbi hai who should get the vaccine, who should not get the vaccine, who should not get the vaccine. Ai o ikai ka vaccine ia for everyone. Who should not get the vaccine? Ko foi fihu ma ho ingai o stalamai be he tata shit kon dia company. Kakai ka pau ai hau had a severe allergic reaction after your previous dose vaccine. Huhu lagi ka pau ha severe reaction can stop it. O te alo ha ge wana ke mate. Alo tala no ki ho to ke ta. O ne alo huna ke mate pa tu ke vaccine. Ka o si tala mai pe ia he tata shit kon dia ne. What are the ingredients? Ko na so ordinary o ki ai ha me ai ko graphene oxide. So how is the vaccine given? Ko me kon hakukata nimi. Vaccine series 2 doses given 3 weeks apart. Me kon hakukata nimi. Ko fakamatala ko uye me ko proof. Ko ti ha o. Ko to me ngai me ko mau ingai. Ki ha me fika ta no mo vai la sim ho ko fita no fika mo vaccine. Mo ofa mai kai Tonga. Ko me ko ni ko world pandemic o ko Tongan pandemic ai. Me ko ofa ki best friend di Australia ni mate. Ko time ko na fakamatala mai hunga na mate ai. Na to e fole ko to. Ko hai find information dan ik konga ik best friend ko ni ke wa take vaccine wa sia no wa og no he ICU at the moment how na for la hi na vaccinate pa mo si ole ba ki frita ataina kakai ko mo pos o ko mo pos tan ase ko
Ko kau nurse will refuse I he take a vaccination. Oku whaka tafi ofa whenga me pe. Mo posi mai mea ko ia a vaccination ko hano unga. Ka reike mhonga lau ba mo discover a reason why. Ko religion a uhinga. Ko uhinga ko mea ko whakan vaccine. Ko e nau tui whakalota na tolu ke ua vaccinate. Pa mo posi mai reo mo tole ke hange ungari COVID vaccine. Pea si o lewa kakai. Ko kau front line in healthcare whalemaki. O now refuse. They might know I mea ku hoko. Kai. O na osilo e re vaccine ka ko now religion. Ta ofe na toge now. O de now vaccinate. Rea beho malae. Rea beho malae. Bosio ki to pure anga. Bosio nge wa. Bosio ke kau to ke taha ula he kau to ke taha mamani. O kuna posi ma me ko na posi ma fiko ak mo me ko ni. Ko kau posi ko na ko o ke ai ko kau to ke taha ko me na fai he wa fi wanwa. He kamata ke no ene vaccine. Pa ko na fa mahalo mo ha graphene oxide mo all the stuff ko na mo posi. Ko oxidation ia o graphene. Ne asia ne fakamatala mo oni ho ne na ke posi fakamatala ko e graphene oxide ai. Kapati ke lau au ke osi lalo. Mate ke moho ko ke osi lon lau. O asia ne regret mo ne sorry. Ne misleading e information ko ai. O ne pehe ko ai graphene oxide ai. Ta ko ne ki ha graphene oxide. Mo vaccinate ko tātou mo toke mo vaccinate. Ke ilo boha mo te tari ki ai ko. Mala e wholofola ko wholofola, tau lau wholofola ko tā pe. Eki ofa. Eki ofa. Hange eki o mai ko faifekau ke alu o sets ai fo I loloto ko ai wholofola. Ke ha. Ko alu o share ho knowledge ko e whakano ko mo mea ko o mai ko he eki he. Mea kui ke mau o sia e mau tō. O ku mo ui ai e mau lau maari e. Mo ui e mau lau maari e. Ke mo ui e mau lau maari e ai. Mo ui e mau lau maari e. Ara ka toke tā whaina set ke mo ui ai ho mo sino. Sino lau maari e ata mai. Mo ui lo tolu.